To! Napokon sam došao do 25.000 pretplatnika. I ovim se putem želim zahvaliti svim svojim fanovima. Što je ovo? Molim? Direktor tvrtke Brenny mi je poslao zahtjev za sponzorstvo. Ovo moram prihvatiti. Zato sam čekao već 100 godina na platformi. I za kraj današnjeg videa, ljudi, mogu se zahvaliti našem sponzoru Brenny-u. Napokon prehod od editanja videa. O, što je ovo? Zašto si sponzorirao piće u koje sebi imao sastojke na koje su neki ljudi alergični? Ne znam kako možeš spavati, znajući da je neko umro zbog tvojeg pića. Ti i to tvoje piće ste usmrtili 12-godišnjaka koji je konzumirao to samo zato što si ti. Ovo je tvoja krivica. O ne, što sam to napravio? Trebao sam istražiti malo više o piću prije nego što sam ga odlučio reklamirati. Ovo je doista moja krivica. One eternity later. Vjerovatno ovo nije najbolja metoda, ali mislim da ovo je jedini način da se iskupim.